Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagayam nga agnagan iti Rina at taga Nueva Vizcaya. Ako nana, adda lalaki ang nagarem kanyak, ngem saan ko nga ay ayaten, Mr. Lonely. Nupay kasta, sinong batak latta, gaputa amok nga adda natalged at trabaho na, tamay sa amang opisina. Ket day taman itati inak itsalaysay, taamok nga dabasit adal ama ipaay na, kadagiti na ayat adumdumngeg. Bueno papagayam, intay man nga rudenggen ti pakasaritaan ni Rina, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Anyamatan. Jakmatan maawat iti trabaho. Nagadun nga inaplayak. No anya laditan. Apay ngay. Mala sa talaga. Imbaglangan taada ni Jerome amang mangtad iti kwarta. Imbag tada boyfriend mo amang mangtad iti kwartaken ka. Wen ngam saan kumot talaga nga ay ayatan. Kat, kasano nga rod dayta? Kasano ka makisangogan kwa na? No saan mo matgayam nga ay ayatan? Makisarsarita aklatan ngam pulos sa anak paagak kan kwa na. Anya? Sayang ngamin ti kwarta na no i-break ko. Awan ton pagbayad ko iti abang ko. Talaga mat adang nga ka anya. Managim bubukod ti kasta. Bagimla ti pampanunutam. Ngam di mo amo apanunutan tirik na ni Jerome. Kasano? Kat sa anak mo't lang makastragan iti trabaho. Sipod pimanawak iti amok. Anya nga iti igatang ko iti kanak. Inikan na kalangarudan ti amom idi iti kwarta. Tapno makasubli ka iti probinsyayo. Ngam kay kayat mo matlatat agyan dito'y bagyo. Naimbag iti probinsyayo taaddadananang kantatang mo amang pakankan ka. Jak kayat ti agnaed iti probinsya. Ala, no kayat mo ti maaddan iti kwarta. Sige, aglako ka dito'y sango ti store ko. Itata saan pa'y amatutudo, aglako ka iti halo-halo. Kat iti matmalam, ag fishball ka. Ha? O anya, di mo kayat? O sige, padasak nga rod dayta asing-asing mo. Rumorta inton bigat, Rina, agpasyarta. Saanan? Ngamin, inakagatang kadagiti ilakok iti sango ti store ni Agnes. Aglako aklangan iti halo-halo. Adda ka di pagpuunan? Pinautangan nak ni Agnes. Sige, isubli mo ti kwartana. Ta siya kung timangtad iti pagpuunan. Ha? Ibagam naman taitad ko. Kan tulungan kang aggatang kadagiti masapsapol mo. Naimas ti halo-halo, ma. Siyempre. Rona, mabalin ka di sa rungkaran kayo ton rabi. Ha? Kaya't ka lang nga makasarsarita. Sige. Awan mat parikot iti dayta. Nangad ko timbagam, Bart. Ha? Amumat nga da boyfriend na. Ngam apoy asarong karam pay laon. Uray tasaan da pa'y mata nagkalay sa. Ay, sana na saya atay ta, Bart. Hmm? Kasinsin ka pa'y mat nga ron. Di ka kadiagda nagkasinsin. Sarong karak lang ni Rina. Awan tinakas nga rami dagkan ko na. Oh, adtoy. Agkape ka pa'y, Bart. Nagruna, tanalamok kita arabi Agyaman na ka? Impay-pay sumti si marungkar Wen, kinapod mo na. Hindi pa ila kayat ka sa rungkaran. Naku na ngamin ni Agnes nga dan boyfriend mo. Amom ka di, Bart? Saan ko nga ay ayatan ni Jerome? Anya? Pampanunutag, i-break ko? Awan ton mang tulong kanyak. Nangro na pa'y nga rod, taawan mo trabaho. Naimbaglangan ata intulok ni Agnes, nga aglakwak iti halo-halo iti sango ti store na. No kasta.
San mo gayam nga ayatan ti boyfriend mo? Talaga saan? Kwarta na lang ti kayat ko. Kat, no agaramakan ka. Maayat nak nga ta? Tulungan kan nga agluto iti fishball, Rina. Apay nga imay kaadi mo impakpakaam mo. Naskan ka di pay? Ala, agawid kan, Jerome. Ha? Rina, Oh, Bart! tulungan ka nga agluto. Sige Manong. Mano a fishball ti gatangan? Kwa? Sige, Jerome. Agawid kan. Ha? Iso ka diti kunam akaayan ayat mo? Adi mo mat ay ayatan? Ha? Kwa? Sige, Jerome. Agawid kan. Agsarita tanto iti sabali agundaway. Sige. Urayan ka inton Rabi EJ Dagusma. Sa anak apumano, aging ga makasarita ka. Awanan ti agatang, iso amang rikapakmatan dito yung store ko. Kasladyak kayat ti agawid ijay dagus ko. Sigurado nga ada ijay ni Jerome. Ada nga min may sa atulbak kan kuana. No talaga saan mo nga ay ayatan, nasaysaya at no i-break moon. Uwanan Danga kan tumat ngamin. Saan mo matgayam nga ay ayatan, ngam sinong batam? Kuwa nga. Uray anya pa'y tirason mo, ta talaga abidot. Iso nga agawid kan inje dagus mo, tagsarita kayong anaimbag. Kaya't ko lang maamon ti pudno, Rina. Ay ayatan na kadi, wano saan. Kuwa. Kaya't ko amalawlawagan tinangag ko na sa uti kaabay mo alalaki itay malem. Kuwa nga min. Jerome. Talaga saan ka nga ay ayatan? Aniya? Sinungbatan ka lang. Tamok ang matulungan na. Tawan trabaho. Kastagayam. Iso ang nasaysaya at no ag-breaktan. Kat pakawanan na kuma. Ngamin, ginundawayak ti panagayat mo kanyak. Awan ka di Apolos ti marik na mga ayat kanyak. Sorry, Jerome. Ngam talaga nga awan. No kastang rod. Agwin na swastan. Gaputawan ti nasayat a pagbanagan da ito'y a relasyon. No siyak laeng ti agay ayat. Pakawanan nak, Jerome. Inutaglatan abayadan dagiti na ititid mo kanya ka kwarta. Sige. No kasta ti ko na. Alang rod. Agpakada akon. Tawan mo't gapo na nga agbayagak pay ditoy. No kasta, siyak ti ay ayatan? When, Bart? Ay ayatan ka Matrina. Bart? Kung aklakit din, no awan tinamnamakan ka. Agyaman no kasta Rina. Ngam, naku na kanyak ni Agnes. At chickboy ka kanong. Di kagdanag. Si kaitan ti pang pangrunak. Bart? Uwin. Ikarik data. Si kanti pamaysak akaayan ayat ko. Lipat akong nagitidaduma. Agyamanag. Uray kas kasano? Napigsamot na ito'y halo-halo. Agnes. Agyamanag kan ka, ha? Awan anyaman na. Ituloy ko latan da ito'y anegosyo. Di kagdanag. Taabangak ton da ito'y pwestok dito'y sangot istor mo. Anya? Kababain mo't kan ka, ah? O sige, adakan ka dayta. Kat, kumusta kayon ka ni Jerome? Saan na si Marong Karpay? Sinayang mo ti panagayat na kan ka. Sana balin. Tatalagamot asaan ko nga ay ayaten. Ta sino ti ay ayatam? Ni Bart? Ay narina. Saan ka mamatpati iti dayjay kasingsin ko? Chick boy dayjay. Ha? Agsusukot ti girlfriend na.
Siguradong agbabawi kanto iti udi na. Iso nga itatana sa papay, adaywamon ti kasinsin ko. Subag dayjay, saan adumngag iti balakad ko kenkwana. Di ka agdanag, Agnes. Ngamin, siyak itan ti ipaypaysunan. Chickboy dayjay ko naklangarudan. Ay ayaten nak ni Bart. Wan, ngam aganad ka kenkwana. Mabalin ka diyan na unak tinautang ko, Rina. Ngamin, adda ngamin nas ka nagatangag. Ha? Anya dayta? Sapatos. Idi pa lang ngamin akorsunadak dayja sapatos. Nagngina ngamin. Kasta ka di? Sana bale? Bayadak to, inton makasapulak iti panggadak. O sige, di ka agdanag. Ikan ka iti igatang mo iti sapatos mo. Ato iti painteri na. Ato'y mo ti fishball mo, Agnes. Agyaman na ka. Ay, wan kayo mo rin ha. Rimor itay ni Bart Kabarbaro tay sapatos na. Jack amo no nangalaan na tinggatang na. Katawan mo trabaho na. Intad ko. Inted mo? Wan, kaasimot ngamin. Nabayagan akayat na ti gumatang iti sapatos. Ngam, awan ka no igatang na. Anya? Ay, talaga day Bart. Manang gundaway. Imposible, abayadan na ka. Saanan? Total, agayan ayat kami mat. Hoy, Rina, kita Amanga no gungundawayan na kalaang ni Bart. Amanga no kwarta lati kayat na kan ka. Anya? Kaasi kang aglakla ko ditoy. Ngam, mapanlakan ni Bart, tiganan siyam. Ay, da kayo matgayam, Tata Victor. Ay na, makaturturog ak pailaan. Apay ka di, Tata. Parbangon pailaan, mang disturbo kayo. Tapos ita, Rina. Kaano ka nga agbayad iti abang mo? May kaduan a bulan na saan ka nagbayad. Ha? Hindi ka pala makabayad ita a bulan. Nasaysaya at laangan no pumanaw kan. Ngamen, adda kayat nang agnaad ditoy. Kan may sa, ingatok itan ti abang. Isu ano di ka pala agbayad. Nasaysaya at laangan na pumanaw kan. Agnes, nasayata naglukat kan dito store mo. Oh, kunak manunapan ka nakitsenda iti ilakom. Adda ngamin parikot ko. Sa anak ngamin anak kabayad iti abang ko. Gaputa ka na yun nga umutang kanyak ni Bart iti kwarta. Anya? Husto ti kunam. Tiganan siya. Mapanlang ka ni Bart. Ay, Ay, wan gayam. Kayat ko amam nga addain sangpet na idibalay da idirabii a babae. Adda pa'y gayaman anak da. Gaputa kaan anak la di babae. Wan, Rina. Anya, kaya't nakadiasawan. Asaan na ka talaga nga ay ayatan ni Bart? Binagbagaan ka idin. Ngam di kamot ngamin dimngeg. Kaya't ko ang makasarita ni Bart, Agnes. Sige, paayabak dito store. Linoko naklagayang Bart. Ah, At dagayaman insang pet mo a babae. Kat kapaspas ngay napay. wen. Adan anak mi. Anya ngay nga ron? Isun ati pamaysak. Kapot adamutan anak mi. Linoko na Bart. Ken may saan kaapod no ngay ayatan. Kwartam lang ti kayat ko. Anya. Katagyaman na ka? Tayo ikanak iti kwarta. Sorry, Rina. Agnes. Awan mo't siguro timakunam kanyak. Tanamin ano a binagbagaan kan pinalagipan ka maipapan ka ni Bart. Kasinsin ko nga agpayso. Ngam, Jack kanunungan ti kina playboy na. Amin aganan siya. Kat it-itit ko ka ni Bart. Ita, linoko naglagayam. Napasamak kan ka ti inaramid mo idi ka ni Jerome.
Akwarta laang ti kayat mo kan Kuana. Agnes. Lipato mo ni Bart. Tikat di aramidam ita. Mapan ka ni Jerome. Agkid daw ka iti pamakawan. Barang aging ga ita, kat ay ayatan nakalatta. Napudno kan ka. Ngam, insukat mo laeng kan ni Bart. Naimbag nga oras mo, miss. Adda ka din ni Jerome? Wan, adda. Adda sa nga ilim. Umay ka, umunag ka. Agyaman, anak. Miss, kapin anong ni Jerome? Kabsat na ka kadi? Wano, kasinsin na ka? Siyak ti kaayan-ayat na. Oh, Rina. Nakaumay ka? Mabiit lang ha. Yalaan kayo iti pagsangwan nyo. Mabit lang Salome. Yamamu ka kini Rina. Rina, iso ni Salome. Ti kaayan-ayat ko. Ha? Kaasta ka di? Nakaumay ka man? Kwa, nalagip ka lang sa rungkaran. Ngam, sa anak nga agbayag. Sige, agpakada akuan. Adapay gayam naskan apapanak. Nagbiit ka, Rina? When? Sige, agpakada akon Jerome. Pasensya kayon itipan na kaisarong ko dito balayo. Nabainanak iti day taagundaway, Mr. Lonely. Jack ninamnama, nga dagaya man kayan ayat ni Jerome. Ket adayu pa'y anapimpintas ngem iti siyak. Ket ita, adda akon dito'y Nueva Vizcaya. Ket babaan iti kwarta nga impautang ni Agnes, nang rugi akmanan iti basit a negosyo. Kastan, Mr. Lonely, ket agyamanak. Tuy pagayam mo, Rina. Pagayam Rina, dumteng latta ti panagkamali iti biag tayo. Nga intay tumeten paglidlidayan ken pagbababawyan. Ngem kuma, intay amirisan ti gapuna. Iti kasta, saan to kuman amaulit pay. Bueno papagayam, ingka nangagan ti pan nakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailingad itinagan Arena, iti Nueva Vizcaya. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.